Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke laphana wey'ngane zakwethu. Iphephandaba ke eliletha izindaba eSouth Africa ke laphana okuyiphephandaba iSolezwe seliveze izindaba ezishaqisayo ngokwenzeka ebandleni lamaNazaretha. Libhale kanjena lithe akusasele insuku zatshala inkantolo enkulu yaseThekwini ikhiphe isinqumo ngokususwa komholi wamaNazaretha unyazi lwezulu ebuhleni. Lokhu kulandela isicelo sokuthi lo ongumholi agudluke esikhundleni ebesidingidwa yinkantolo. Isicelo sifakwe umholi wamaNazaretha iNkosi Phinda Shembe ukukhanya kwelanga owangena esikhundleni senkosi eyakhothama uVela Shembe imisebe yelanga. Okusemqoka okuvezwe iphephandaba livezile ukuthi ke unyazi lwezulu selihambe kakhulu ke izinkantolo beluchitha ngalolu daba wey'ngane zakwethu. Yindaba ke lezi ke ezibhlungu ke lezi wey'ngane zakwethu esingazi nokuthi ziyogcine laphi ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe uyabona yini unyazi lwezulu luhlehla yini laphana esikhundleni wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezele subscribe ucinze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ivideo entsha. Siyi-channel siyabonga.